nyaatti namni gaafa haasaa eegalu hin dheeressu jedheet eegasii dheeressaa ani nan dheeressa jedheen jalqaba. Amshur baay'een dheeressu ergaa gaggabaabaadhaan ulamaa as jiran hooggantoota keenyaa as jiraniif warra immoo iddoodhuma jiranitti nu argan uummata keenyaafis ergaa gabaabaan dabarsuu barbaada. Qabsoon diinal islaam kuni sadarkaa tokkorraa sadarkaa tokkotti ceha malee hin dhaabatu ilaa yoomil qiyaamaa waanuma haqaaf baaxilii addunyaa kanarratti hamma jirutti معركة بدر الرائقة إيجالي هم بونا دابني كونين دابته دي نمني كين أما دو تكو تكوتي إمي مجلس هاكون وانو مدو تكوتي تمرو متفكاتا نسينا كس يادك كسي لالجك كسي وبنو كسي كان سريسو نرجلاتا إمبيكون هر دو تكوتي واتو كشوفنا بوركم براتو ماما جرون دنياتي جرون كبسو أهل الحق فأهل الباطل جدورون دجرو وانتي لافي دقمون قبل يجور دقموتو أكنا باي راف مساتلي ومتقور جنّي مرك عنيت أوف دجنا ومتقور جنّيتي يو اتقوفنا كامني برا كأنني دمي سابق لفتي الدسالة فكيس فكيف فتشودن ده دبتو إيه ديك دمر كتشود أفجتش كم إيه دبار كتشود أفجتش كنا كست تولو بني دي من بريد على الجلا إني لما فان مجلس نيوروميا جهين إني مجلس إثيوبيا أكبياتي كابو جه بودا أوروميان سدرك علماء يوفرني باينهم متى يوفرني بلنا أرض يوفرني وانهم دانو percenti بيجكم كابو أكبياتيس توكفادا باينا نماتينيس باينا علماء باينا مسلماتينيس باينا درجاتينيس باينا كبينياتينيس باينا وانهم داتين جتشورني ركنا تفوق أبنا جروبا إينا كنا وجنين تكفى وانك أبنو كنا كنون فني كم فني إسان كابني الرتك أبساو متباينا إسان كابنو ندجنا إسان كابنو هنجنا إسان كابنو نتفنا الدون كنا نوف مجلسني أوروميا الحمد لله لو كان سشجي جلتي شيء مصباحا قالي جروسا أي سنين تجلني يجرم نقول قدام وجين نقول قدام يجاسر قدام وجت ميجر قامي تجرو شيفون براتني سنين جرا هنكني جرا هنكنا هوري جرا هنكنا هوري مو هنكنا همنا نما جها في دني واجر هندك يسكاو دوت جرا كابسوني مو مني كينيا تيجي فنانسا فيدرال رتي تأيتو وانو في كابوكنا ganda irratti aanaa irratti godina irratti waan hojjechuu qabu hojjenne ganama galgala gurrisaa muftiin achi bu'ee mo'achiin buune federaalli sirraay monsroofne dhaggeeffata malee hundi isaa ganda isaatti masjiida isaatti naannoo isaatti hojjechuu qabu bifa quubsaa gahaa ta'een hojjetee dheeree nama naannoo baay'ee keessa sochoona waan ta'eef kun ammas hooggansa haaraa amma dhufe kana jalatti itti fufataanaan bu'aan qabu. Boolicha aadaa dhumtinuuti godhanne akka Oromootti waan nuuf malu dhaqnee fudhachuu waan nuuf male hojjechuu caalaa yeroo baay'ee teenyee gadduu fi gadda himachuu gadoo himachuutu yeroo keenya fixaa kun dhaabbachuu qaba ammumarraa dhaabbataa jira ammatee tokko hir'ataa jira kun itti fufuun qabu federaala wanti jedhamu kun maayin muftiin kursii isaa qabatee umrii guutuu yoo achirra taa'ee wanti nu hanqisu waan masalii caalaa hin jiru tokko yeroo hajjii muftii yaadan federaala yoomii yaadattu yoomi kan yaadattan waggaatti hajjii maasha Allah barana milkooftaniitu nama kuma sadii argattaniitu milkii guddaa lammaffaa dhimma dippiloomaasii biyya alaatii wal qabatee jiru tokko kanaachi wantumti federaalaa mataa ganamaa galgalitti nama dhukkubsatu iyyuu hin jiru Oromiyaan cimee jennaan Kibbi cimee jennaan, Affaar cimee jennaan, Somaaleen cimee jennaan, naannoon kun hundi gad dhaabbatee uummata isaa qixa sirrii ta'een tajaajilee jennaan wanti federaala ganamaa galgala isuma dhaggeeffachuudhaan hojii nama eegsisu jira jedhee yaada. Rakkoo hin ta'uu jechaan jiru, gufuu hin ta'u jechaan jiru.
mataan way mukni tokko mataa tortoruu yoo eegale gadiin bu'u jechuun achitti yoo murte garuu mukni kun damee baafatee dakanni fayyuu malee jechuudha. Kanaaf kanarrattis yeroo keessan baay'ee fitana hin sirraawwachaa hin jiru. Kun waan sharruun laabudda minu hamma danda'ameen koostiin isaa yookaan gatiin kaffalamu haa xiqqaatuuf jecha obsamaa jira malee ummanni kabajamuun murtiin gumii walii galaa murteesse kabajamuun dhimma seera kabachiisuuti. Dhimma olaantummaa seeraa kabachiisuuf waan ta'e eenyuu boodatti deebisuu hin danda'u. Eenyuyyuu boodatti hin deebisu. Garuu koostii minimaayiz gochuudhaaf namni qaamaan akka walitti hin buune, akka wal hin dhiibne, afaaniin akka walitti hin buune obsamee jaarsummaadhaan wantoota adda addaatiin sossobamee ijibbaata gahamuudhaaf deemamaa jira. Ijibbaata gahamee jira. Yeroo gabaabaa keessatti murtii argate yaada yoo Rabbi jedhe inshallah. Inni kan biraa yeroo kana keessatti wantooti baay'ee nu shaagalalu baay'eetu uumamu. Walitti bu'iinsa uumamu jira. Nuti akka muslimaatti akka namaatti namni Gondaritti du'us muslima ta'e kiristaana ta'e nu gaddisiisa. Lubbuu namaati waan ta'eedhaaf. Inni Wallaggatti du'us, inni Gambeelatti du'us, inni Affaaritti du'us, inni Tigraayitti du'us hundisaa nuuf walqixa. Akka warra kaanii fillee hin boonyu nuti akka muslimaattis akka oromoottis hundumaaf boonya. Yeroo balaaleffannus tokko balaaleffannee tokko harkarra hin qabnu. Gochi gidduu kana Wallaggaatti ta'e kuni nama ilma namaas bakka hin bu'u, Oromoos bakka hin bu'u, Muslimas bakka hin bu'u. Namoonni tokko garuu har'a yeroo Gondariin balaaleffannee akka waan nuti Wallagga irratti harka qabnee wanti Wallaggatti uumame kun justify goonee sirriidha akka waan jennee kan fakkeessuuf olola diddaa gaggeessanu jiru. Kun eenyu keenya iyyuu bakka hin bu'u. Eenyu keenya iyyuu hin balaaleffanna. Har'as boris gochi akkanaa akka amantaa Islaamaatti lubbuun ilma namaa kabajaa qabdi. لبون المنما من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. نفسي ليلك الرب كنجد الشين بأمارنا أصل ربات الله بزو وطان تدرس لما يفلك زارين بهوننا عند سو عند مسلم عند أورمو معبر سبب لسولج هو تلك كبرنا يعلن بيتين يوم بوتا በጎንደርም የሚሞተው በወሎም የሚገደለው በወለጋም የሚገደለው በየትኛውም አቅጣጫ የሚገደለው ሰው ለኛ አንድ ነው። ሰው በመሆኑ ብቻ አላህ በቁርአን ነፍስ ነው ያለው። አንዲት ነፍስን ያጠፋ ሰው ልጆችን በሙሉ እንዳጠፋ ይቆጠራል ስላለን መርጠን እናለቅስም፣ መርጠን እናስጮህም። ክርስቲያኑ ሲሞትም እንጮሃለን፣ ሙስሊሙ ሲሞትም እንጮሃለን። አማራ ሲገደልም እንጮሃለን፣ ኦሮሞ ሲገደልም እንጮሃለን፣ ጋምቤላው ሲገደልም እንጮሃለን። ይሄ ነው መሪያችን። እንኳን እዚህ ኢትዮጵያ አይደለም እዛ ኤዥያ ጫፍ ያለው ፊሊፒኒ ሲገደልም፣ ሮያንጊያ ሲገደልም፣ ሂንዱ ሲገደልም፣ መካከለኛ አፍሪካ ላይም ሲገደልም፣ በየትኛውም ዓለም ላይ ሰው ልጅ ያለ አግባብ ሲገደል እንጮሃለን፣ እንቃወማለን። لا يمكن أن يزايد علينا أحد ማንም በእኛ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ የራሱን አንዳንዱ የመጨረሻ ዘረኛ ብሎ ሌላ አካልን ሲጠራ የዘረኝነት ጥግ መሆኑን መገለጫው ምንድነው? ከአንዱ ወገን ስሞት ያጨበጭባል፣ ሊያሳምን ትክክል መሆኑን ሊያሳይ ይጥራል። ከሌላኛው ወገን ስሞት ደግሞ ያስለቅሳል፣ ደረት ያስደልቃል። ይህ ከኛ የሚጠበቅ አይደለም። ይሄንን አንቀበለው። አሁንም ቢሆን እንደ ኦሮሚያ መጅሊስ እዚህ የሚከሰቱ ግጭቶችንም ከሚመለከተው አካል ጋር ሆናችሁ ማህበረሰቡ በፍቅር በሰላም እንዲኖር የሚደረገውን ጥረት እንድታግዙ አማና አላለሁኝ። እቺ ሀገር ስትረጋጋ ሰላሟ ሲረጋገጥ
ሁሉ ጊዜኛ እስላም ምስፋፋው መደላደልን የሚያገኘው በሰላም ውስጥ ነው በፍቅር ውስጥ ነው ኢትዮጵያ ደግሞ እስልምና የተስፋፋም እዚህ የደረሰም በጦርነት አይደለም በሰላም ነው ዛሬም ነገም ይመሪ ነው የሚቀጥለው ስለዚህ የቤት ስራችሁ ብዙ ነው ዳር ቁጭ ብለን ሌላው አካል የሚሰጥንን አጀንዳ መጠበቅ የለብንም አጀንዳ ሴት ማድረግ መቻል አለብን በየጊዜው አጀንዳ ይሰጠናል የሆነ ነገር ፕሮግሬስ ባደረግን ቁጥር ከጉዟችን ሊያሰናክሉን አጀንዳ ይሰጡናል እሱን አጀንዳ ስናመነሽግ እነሱ ብዙ ስራዎችን ሰርቶ ስንነቃ ሄዷል አንደርስም ያንን ለማረም እንደገና ሌላ የቤት ስራ እንሰራለን ስለዚህ ኩን ሁንደከኛፉ ይፈተው ቀበሌ ያዳ የመጅሊሱ ጉዳይ ፍጻሜ ያገኛል መጅሊስንም የምንፈልገው እኮ ሌላ ተአምር የለው የሆነ ሚስጥር የሆነ ውስብስብ ነገር አድርገን እናስበው መጅሊስ የምንፈልገው የሙስሊሙ ማህበረሰብ መብት እንዲጠብቅ እንዲከላከለው ያጣውን ነገር እንዲያገኝ እንዲያደርግ ነሻጅን መልእክትን ያስተላለፍኩ ነው ነሼህ አብዱል ከሪም በድረዲንም ይሄ መልእክትን እየነገርኳቸው ነው ሙስሊሙ ከናንተ ካቀማችሁ በላይ አይጠብቅም የሆነ ቦታ ላይ መብቱ ሲነካ ቀድማችሁ ለምን ተነካ እንድትሉ የሆነ ቦታ ላይ ግጭት ሲፈጠር ቀድማችሁ ሄዳችሁ ለምን ተፈጠረ ብላችሁ አስታራቂ አባት እንድትሆኑ የተለያዩ አስፈጻሚ አካላት ሲበድሉት ለምን ተበደለ ብላችሁ እንድትሉ ሙስሊሙ በአገሪቷ ላይ የሚገባውን በወርዱና በቁመቱ ሚናውን እንዲጫወት ያን የሚያሰናክል አካል ካለ ሙስሊም እኮ እዚህ ሀገር የኛ ያክል ፐርሰንት ነው የት አለ ፖሊስ ውስጥ የኛ ያክል ፐርሰንት የት አለ ሚኒስትር ውስጥ የኛ ያክል ፐርሰንት እኛንን የምንጮህ እንደግለሰብ ዛሬ ከዚህ በኋላ አልጮህም እናንተ ናችሁ መጠየቅ ያለባችሁ ሙስሊሙ ሴኩሪቲ ውስጥ የት ነው ያለው ሲቪል ሰርቪስ ውስጥ በፐርሰንቱ ልክ ነው ወይ ያለው ያልተማረ እንደሆነ እንድማር አድርጉት ምከሩት አቅጣጫ ስጡት አግዙት ተምሮ እያለ ደግሞ ሙስሊም በመሆኑ እንዳይገፋ አድርጉት ልጆቻችን በሰላም ትምህርት ቤት ሄዶ ሂጃባቸውን ለብሶ ሰላታቸውን በአግባቡ እየሰገዱ እንድማሩልን ነው የምንፈልገው ይሄን እንድታደርጉ ነው ሌላ እኮ የለም ከናንተ ብዙ የቤት ስራ እኮ የለውም ኢትዮጵያ ሙስሊምን ወክላችሁ ዓለም ፊት እንድትቆሙ ነው ክብሩ እንድታስጠብቁ ነው የምንፈልገው ስለ ነጃሽ እናወራለን ታሪክ ከማውራት ታሪክ ወደ መስራት እንድትቀይሩን ነው ስለ ብላል ስለ ኡማይመን ስለ ተላላቅ ዑለሞችና ስለ ተላላቅ ባለ ታሪኮች ስናወራ ያንን የሚያወሩ ልጆች ብቻ ሳንሆን ያንን እየሰራችሁ እንድታሳዩን ነው የምንፈልገው ሙስሊሙ ልማት ላይ ተሳታፊ እንዲሆን ዛሬ ብዙ ምቹ ሁኔታዎች ተፈጥሯል ድሮ ፋይናንስ አስሮት ነበር ኢስላሚክ ባንኪንግ በአዋጅ ተፈቀደለት ችግሮች አሉ እዛ ቦታ ላይ ሂዳችሁ ጎርጉራችሁ እንድታወጡ ነው ሙስሊሙ የተሰበሰበውን ገንዘብ በአግባቡ ብድር እየወሰደ ነው ወይ ባንኮቹ በአግባቡ ሸሪዓን ጠብቆ እየሰሩ ነው ወይ ብላችሁ እንድትከታተሉ ነው ይሄ ማን ነው የሚመለከተው እናንተ ስለዚህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም ሆኖ እስከታች ድረስ ያለው አካል ሙስሊሙ ላይ ጫና መሆን ሳይሆን ብዙ መድረኮች ላይ ምን ቃል ተጠቀመዋለሁ ሙስሊሙን እንዲሸከም ነው እስካሁን ተሸከም ነው ተጫነን ዛሬ ግን እስቲ እናንተ ደግሞ ተሸከሙን አትችሉንም ኡስታዝ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አላሁ አክበር እጋክ የሱማ ከበጀሞ ሌላ አዲስ ክብር እንግዳችን ክልሎችን ወክለው ኢንሻአላህ ንግግር የሚያደርጉልን አጠር ያለ ሼክ መሐመድ ደረሳ የአፋር ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ዳኛና